Kine de kerang yelakai ki bastet tamban yo shispa akul na kapataki klub ha ki top 5 European League. Kumbab hiu iha ka thumbnail jongkani ka video ye ka dur jong Suarez, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic bat Harry Kane. Kapani ba philat tip lepa ya kini kerang yelakai. Andre napdeng kini kerang yelakai ki ba phiu iha ka thumbnail nginyepit manta uno napdeng kini kerang yelakai balong ha khali du laneu bastet tamban yo shispa akul tang na kamta ka wika klub ha ki top 5 European League. Ti orang yelakai bastet tamban yo shispa akul na kabenta tang ka wika klub ha ki top 5 European League udai Harry Kane. Harry Kane ula kenjo ya kane ka shispa akul tang ha ki shispa sausin ki jingelakai jong u na kabenta ka klub Bayern Munich. But sau Erling Haaland bar Cristiano Ronaldo ka shimpor ya kini ki arngut hadu shispa asin ki jingelakai pan yo shispa akul na kabenta ka klub. Erling Haaland ya ka Manchester City kat bau Cristiano Ronaldo ya ka Real Madrid. Hadin kini but sau Luis Suarez. Luis Suarez ulyo shispa akul na kabenta ka Barcelona hadu shispa arhusin ki jingelakai. But hadinu Suarez but sau Zlatan Ibrahimovic. Ulyo shispa akul ya ka Paris Saint-Germain na ki shispa arhusin ki jingelakai lani ki jingmi madan jong u.